Or for fasten your seat belts. You can't fasten your seat belt and near chest for chalk on crone for pen or paper. And in Chiama Reverend Koku Ajimai. And then Asafu Majinara Foundation Asafu Yechio Bibiara. Pastor Charles, Rabbi, may the Lord bless you. Last week you blessed us. So powerful. May the Lord bless you and the family. Apostle Wele Oniabusian for Yachia Obibiara. Masuel Yachiao and the Osrafo Yara. Sabre over to my on Facebook live. I said that on Facebook. Ubenyahe. Ana Oko Evan Akwasi Asante on Facebook. Ubenyame. Now on so watch Shama on Crawford. Na Unyankopon obeshiraw. Unyame obeya okasiye. Obepejaw. Obeyiwa free adomo ako adomo. Enti sabre odofo. Momade say obehwe o Facebook. Sabre mede enchia kese eko ayuma krum reading out of written for Islam aha ye kasa no ama ye r ne l no amexe it is ebo mu kro ni dinasi ya mo ya mo pancha ye mo sere reading no se reading no se reading no reading be kan sa e di chaka se eko ho koma Enya bema Frank ene ne hokani Grace Trema ene abusuani nyina. Amazing Grace Shop, African Shop, Afro Shop. Abre osi obi bia mra ho. Uwo lende kra fatre ne bra ho, bra reading ode eniama fofora ba. Da na betobi. Dan se ye dia brofo dia ne na che. Yensi samu kakra, oba obeti so ama fofofo. Echia enkwala ni nyina enkwala ni de omo doso na me abie ni yafuru mu nto no de enkwala ni de omo ba kro omo mago ti me kasi me bo mu nyina di an ye be pon wa ha enti me chia enkwala ni nyina me chia mo wofo asere mu nyina la me chia ma one okro ani abusiafo nyina o se obi bia mra Amazing Grace Afro Shop already. And then what be no better 10 years so am obibiara. O nyame sha obibiara, nyame kam ho. Ora for ye betie nyame asem. Nyame nipa yenye quickly yen can be or 2 Timothy, sorry. Yeah. 2 Timothy chapter 4, yeah. Verses 2 going. Okay. Paimuka asamuno. O say paimuka asamuno. Paimu, ni da mi say ade ne yakabom na obepaemu enema bi yakabom ensam bi yakabom na yempaemu ne yenka enema bi akakabom a enkoyie enti yempaemu ne yenka asam no asam bi wo enema bi mu asam bi wo bibi mu ase yepaemu ye den yenka yempaemu a yentumi ye den enka na ne paemu no so no wuhia hoode wuhia nkranta bi o ye den wo de bepaemu paemu ka asam no gina mu emra eye ene de anyem nyame nipa aha na ya na me fam aho de free once ye nipa ide no matter how
problem or how amani beba ebia me papa sofo bi ya me nipa bi utie me Pastor Albert me chia oni abusua nyina na asafo manyina Pastor Kofi Aje me chia mo e de chia kase ko Ghana the pillar of Zion Evangelist Akwasi Awua e chia ni asafo manyina da asole nso ebia ba asole man omutie sabre brother Ahmed, may the Lord bless you oni abusua na asafo manyina da na me hira mo wase pamuka embra eyem ne mra enyemu ebia obi tie me papa sofo mo bi tie me o betima dia dance here say at times no so kura na edre say okanya me aso enya bra wani age abra wa kansu maye ma abra wanya gift bi ena say okoka asam no eno so wo ho wase bra yemu ka ebri so enyemu yeden ka ti do da bia wotimu say wa wo sori ye no kura no aye den ma so be sori sa bra no so yeden amu kana asem no hana me nyama ho de fi enti say do da bi na so wo se body na yemre ne nyama na ma sori wo ho na yesem yeden me bomode se me kanya me asem yeden agire obi to do fo ma ha so nya wo stronghold amen fa sa quotation na sani etie bia no emra ya mubo emra nya mubo kwaso akita wo nyankopon ne mu amen enja ne mu da biara da sa se ye ni pa de eniema abeye dele na ye sa be fa Kristo de ena na ye chapo na so bia no ade ne ho ato no so a nanim ayeden agu asida to so ma me ade pa mu ka asem no jemu emra ye ena emra enyemu ya ten yenyi aten ka ni mu yenka animu tufo yentufo abojichire ne nchechire nyina mu gina ho ma me amen wase yenka nim yentufo yenchire abojichare patient yenka nimu adwumadie ya to di se enkuranhye ye shenya mima enkuran but through the word of God na eba na asem no ye benya bibi wa ebe kan ye na yanim ye afutuo so ye den ewum san se ubu ba no na wo se etu no fokan sa dia wo ye menye bio enu ti na mebo no e afutuo so na wo bo no so enti ye pamu akasam no ye shankuran but ebedu ba buru se asam no bi beba no na ye animu ka ebeba na ye nkyerɛkyerɛ ebeba na ye futuo ebeba na ye nkuranhye ni nyina hyem nti no se ye nyeden ye pamu ni ye nka kanu mu abochichire mu nyina mu na emre bi beba wase na emre bi baba orintie enkyerɛkyerɛ pa orintie enkyerɛkyerɛ pa eye no enam say wana asum ya mu denti no oba so enkyerɛkyerɛ oba so eye we nye ma say ye de fa okeke wase mmiri bi baba emre so eden aduru enne nipa mpanya me asem bi se ne yaden yatie oha na bara ye de nyame asem baba ye betufo na ya kyerɛkyerɛ ya kyerɛ se bompa ye ya konkyerɛ babra bapa na tra nyame na ase e omusu akotom de na so nyame obetimi eden ayiwo but enipa mpani sa demo de pade say fasika we bra na yefa oil we ma no ene de etia Ghana kwase se de oil no efu hunsuo no de afra efu hunsuo de afra na ye nom ye dwale aw obi aba be wude nipa bi ato ama yen se ye mfa so nya nkwaje ye wo de adom na dum ene de wonnam so de yare poison na egu nipa yam just efu so na ewura mu a endaje si o endaje si enti shawmu uyafunu na every na de yare de kidney ene cancer bi na egu ye o awrade hu ye mobo awrade umma yasum ye de hu ye mobo we ya Samuel Paul e de koma Timothy o tunofo wasemri bi ba bu be tin na so still ano enhwe enframa na so kye na ebo no kasam no onyame hira onyame ka ho ya na da ye be chie nyame asem orofo ana asama e ba ya to din say why God why
Why God? Secretary, I hope you are getting the topic. God, why? Oh, why God? Wait till you see me in a move back, secretary. Now, all the topic and why God? Why God? Aday, Awurade. Awurade, aday. Oh, aday, Awurade. Anything on your 242 signing way has I sign you the bar. I see near 3 dear, I just a woman. Near 3 dear, I just a woman. And this a obit nasi. Nasa or head, Abrabon. Now I started back. Awurade aday. That is only part why they were bread. Now what bread? What bread? Why God? Aday. Aday na mi huni ya mi huni. Aday na dia to me debia fibia na sadi aday abba. Atas wuti mitra wadi odofo. Oka kweti niyama. Uju sese de niyama eko. Usha ebinum sani niyama eko. Na sho abrabo mi sadi niyama kwa. Na lewe kana I don't think far. Ultimate thinking far. Now thinking far so enye yiye. And in ya we are say. Aday Awurade. Awurade aday. Obi aba ni saka ne pepa aday. Obi ware ade niam akoyi ama no. Obi kura de ehwe. Yako ware ko anu anyim mpo no nsa no okọ ware de ate. Na so bi kura de ba ware. So still aday. Enti once asa wadi ba wadwi mu no. Senyame amu a na be wura wakoma mu a na wo betu hwana mo. Adini de bibia bam. Adini na yesa football stadium. Ana pray for ground baby. Obi aba ho be di agrobi. Ma aba be bo ampe. Boys ba ho be ebe bo ball. Omtimi pamu ketre no obefo no moto abo. Enti adini sa de tie bibia ba mu bi. But eba wo na be delete ade no. Won say we dey ese committee mu. We dey ese ye den ekọ. Enti last week nyame nipa Boateng rabbi preach assembly the meaning of life. Na okan assembly o say life abrabo ayese obi bodum na osa abra enyum no obo na wo sa no san se eniema koyie o asa sa anyu e ge boyi patient nyako ni peja na ba samenyini o na se amenka se mi huni sa anyu no wo to for anije peja bia den aba na so bibia nsi am peja ne nya den amba bibia ma enhyira bi nya den emma wan fan so ha bi mu a brodo na anko wura from no mama ya nto a ya de mo physical said dia unya den unti but ese wura from no mu ento waka bi wo say life akwa say dwom obo nyum na wani age na wo sa no unti mu nsem until say bibi ato na bibi to dia na wo so ha bi mu dia eno nyum no wonya den wo nsa wo utra sidin na wo tie nyum no na wo famu nsam. That is life. That is life. And he said, and sans will be back to us or back. I say, oh, Awurade aday. Aday Awurade. Nida mi say what say. What tree abrabonum. What woman yama. What hania wanamu. He say nabamu yade. Eyampu. That word in enya power noa. Na wabamu yade. Eyampu. That brain na wasuna bie. Epe voice be aday. Atie. Dina Paul chokoma Timothy no. Wasambiri bi beba. Ombeja assembly setie. No makotia nanse sem. We have been a preaching last 2 weeks in last week about Paul. I saw. Abra. Na want se wadene. Na ahunyenyi a akekere no.
nti o yeso be de obefo so eden ati bibi ati nyame ne ati bibi nto ko nsama mfrefo nchen na okọ no so wote asam a anwie ne yie enti we na Paul so so eden edima na bofra Timothy sisa de tie bia no won hye ne ho den enti odofo ene no pai minim ni awoka ebia na topic ibi na awoka na se say mpo what take decision that now ana mo bia opesu tu a emfa anonyam emra urade na wie no e de oha so na eden ebebrew eti na nyame di abaha na de Paul choma Timothy no se yeme pa mu nka yeme cheche wo wure yemra na metufo enam urade asem so se bia de wuhunu no anka owu kura anka wope ananka obi kura wu kura anka weden ka wope nanso sane atie bia no ja bibia emawurade why God awurade atay nyame ni perform this my atay awurade atay awurade atay awurade for ema bibiara ebu wabam na anka se o awurade sense awurade no tumi ade nyina ye eso ya no beba o ha no beba na so won se ni nya na awurade de ayede aka ye ho o de aka ye ho o so ya na ma utimi odofo utimi hu ba bia wugina eno na ma o preparation e ma o eko wanim ena ma hu awurade ne kase ya o ye mbai so ya na ma hu awurade ne kase ye ana hu na nim nyam Jesus odofo awurade on the tin ye o ya ase so wa mamu a enye ye so wa mamu a enye ye odofo etike wa kuma tu yam sasa ye ni pa india na se ye Christopher ndie o ha oro na manen de odofo beba ebeba sasa already na ka kire se awenyan no beba no o ka kire mamu o ka kire gidifo o ka kire na sasa ye Christopher ndie o ha beba ebeba ye so na so se ye betumi agina no se ye betumi agina no odofo ye me ye ni na ho ye me ni na so se awurade otumi bibiara ye to so o man so se abro ye so ma ye so eti kura gidem ye ko gidem na ekuta won ana se ekwaje na ye nya no so mu o rofo na so bole fo no obesa gidem na ekuta mu no o giemu so mo ne na ho a you lose man rofo why God awurade adai o ha no de go awurade na me kwa me ko ha we mu e de awurade me kwa me ye bibie enye yi awurade na nim de o ye rofo en kasa bebre so fa o ha no dagene to Onyankopon no so to awurade so wa ye bi pen o be ye so amen why God awurade adai awurade orofo me wo good news to be ma nyame ne pa ene 2 weeks yes adi atu adwumade no so obonefo no office say anko be kunam me ana wa kunam dwumade no wa kuma nyame ne pa wa kuma Jackson otu ahere wa kuma nyame ne pa Emmanuel wa kuma me na ka ye gai emaso I say, when you move from Adum, why then? Aqua Adum. Your goodness will be mouth. Next 2 weeks, from next 2 weeks going, on the 19th going. You hear to my dear, you hear pitching say, the life worship, a better worship. From 12 to 1. Amen. Every Saturday, live worship. Asida, live worship. Amen. You ever saw Pidanya me? Oh, yes. Ya Yanakasia, ya Tontomono. Yebema wiase nyira hu se oyinyame no se fatase ye dey ekoto sore no enti ma wawre free na so bomoden e taxi ma won crofo from on the 19th of this month going every Saturday 12 to 1 ye wie nyame asem no ka wi a ye the live worship eden e beto aso
Tidifo be hia. Sorry ye be hia. Na ya sorry ewurade. Wo lende kro betimi no asafo aba. Wo France betimi no asafo aba. Wo Holland betimi no asafo aba. This is time say wiase nyina ye den ye kabom ye pagya wurade. Amen. Wo Kuwait kura betimi no asafo ye den aba. Ya be sorry ewurade. And this is good news. Me say won so wani age. Na enam so benya ye hira so afewurade ho. Na me nipa yenko Job enwoma no ye hwe bibi ho. Onwotini Job. Bible ka enipa anwotifo miensa. Bible ka wasase so papa yesu ka ho bi. Oka ho bi no na nya say ni sika nti no oka ho bi. Anya say japade bia no wonti no oka ho bi. Oha ne bebresa na mane a wo fa mu no. Ene nyame so declare no. E ka nipa anwotifo miensa no ho. So penipa ba asase so a omo tia Job so ye den e ka ho bi. Ni say oka ho bi dia. Say the last time you who say Abra Paul ne Silas omo kon fiase omo da fiase no omo experience omo famu anyame achi wom no omo de to homai say mu bi ekosa so ye bi ma ye mmompa ye ne ensori awurade enti ne de se de worship ya den asan be kadwumadie no ho enti Job so na experience of famu a obe ya hotefo no oha na be sa of famu no ene de me no mi ye den ye be kenkan me o ka no ono so ka bi na so nyina wanyamu wan to ni gide na nkwe wan power urade me wo ka no ka bi why God adan urade ya teteo anyama bi koso Job chapter 21 verse 7 going nyame pa yanko Job konso hem ni nafofo mpa no mboko su atafre omo a na ka omo Job a omo ni say as a hero as a mentor ono no mo nam ne so e di hu awurade e di bobraba e ye business partner omo nya business bi on besusu hu kire no ono so a kire omo no mo nam ne so e de edie but omo tenkra bia na nye na nka na mfu a na nka emri bia asem bia to me na nka mo mra na mecheche me brede na mfufo no mo mpo ne ba ya on behwie patro bu jade mu anka gi ehye dia e free fire service for so omnye den omna metum no na so fire service fo we de omusa ebe dare jano kra ennese adamfo bi wo abrabo musa onyame nyini fi wo abrabo amen onyama utumi mi gidi a ode ma Job no na fatra nyame na se emfa no ne ye kagu aso no emfa no ne ya wuhunu emfa no ne ya wote yakọ yer nyame ni pa 7 going 7 to 10 no see Adentina abonefo enyankwa wasi na Job ka say awurade adenti why God adenti na abonefo ye den enyankwa na wonyini che na wonyi che na woye ahwadefo akase enso yenti yenhwe bibi kakra ba Job anti ase wasi adenti ana abonefo eden ewo enyankwa enne hu se enne ewuo na bebraye enipa efi asase su wu kono abonefo na ti ase pa o abonefo na ti ase pa ene obi pede nyame mu nyame pede obi pe na bo nwa esoko utimu so obi di bone pa o ti ase Orofo ene yebetufo amen enti de kan mi wo Timothy ho no ene yebetufo ni ya chechire wure ya to se nyabotre sanse sa wo hwe niam bi se ya wanya beka se nyame ni ho the question enti usu be kwa bonefo gina bia ho bi wo hwe niam bi se ya wanya beka se nyankopon oni ho o se adenti na bonefo enyankwa na wo munyi che Sanse Job hwe na namfufu a ombagina nanimu ya anda de namfufu no momu efise boni bi na wadi entini ni ato no na aso Job ni mi namfufu ne pa ne omo ye na aso omo den e na omo nam ho wonderful ayo say ya fast na ya na pasori aneye na kenum sa awurade sa so sa enso oje so obaji obi
ninsa sosin bibi biara se obechiwa fi ha no mu ada na wote awade fie 24/7 de gidi ni Kristo ni ye bia wo ye bi nanso ahode bi ponni ho nanso be hu pa na manfo koba Jobu nti ase wasi adan omu saye den akase nso so e kazo obi akase a enye so odidi o akase o ne ho tono sika wo ho enne hwe wo de hwe Ghana ye hwe nsori a wo yiro ye nyi sika mpo ne nya sori dan ya ta sori dan so hwe ba bi o mo bo cafe discotheque hwe dan ya o mo yusuo na sori ni nya sika mpo ne asori bebre egu enti no be kwa sori dan bia nsori be ten ene se ho we ba no okọ oma ya kese to jwa kura baka se ni nyame o se eso ne asase yere dia bibia yere dia no adrenti no ama ne maye bre etwase ye bre so obi anfa na senu anto no kon so no nye den onimachi waso mu ya kese enso yanko ye num no se oya awade fa kese enso o ma si won anim apini ka won ho wasi na won ma osi na won ma si won anim pintin ka won ho ane me chiri won asefo ane me chiri won asefo si on ma yere esi won manim pintin on ma o on ma si won manim pintin ene obi tinyame na ase suma wurade opaya frumpa awo onyabi mpo na wawo naso be hu abonefo omo masi omo ni pintin omo ho den naso de ede bia apotik na wokọ odi ede bia drugstore na wokọ hospital na do makọ naso omo de omo ma ho den to hwe I say why God awurade antai awurade omo masi omo ni pintin yakọ ye nim one afie mu dwo ehu biara ni wase wo ma fie mu ye den enso show ehu bia ye den enu fie ene fie bu ho a afi bia ni pagu ehu nko na wo fie ho na so mu de wo ma fie ebu tuboko ene hwe nyame fie entokwanko na go nyame fie entokwanko na go nyame fie hu se muslim foi akọ mosuna omo pie na we kom da omo ko o ka obi a omuwa o enti omo so omo ko hia moso na so omo start omo som no na o fenti tofom obeda ho ante so bewie ajo obi oba bewuram obefa o enti sani pei uko bana kuti obebua o bua o uko didi na tam ombua o san se wo focus ni awo ye no concentration nyame na wakọ nanim no na so enne nyame fie entesa Christopher entesa asundue ni nyame fie entokwanko a watimi wakame sofo ni edekon edane de kenkon sofo maame ni makoli dekon makoli dane asore mekon saa ne de tinyame fie nyo yama ono omunye strong no enu asore we ya no jai kwasole wachina no jai kwasole we enye ne pe onde ko pese ko benya sundue na wasoma urade enye ne pa nya ne timikita saa die ni mu onipa bi oti asore mu onko da na to obeye ma nipa fi asore no a no beden obeye no no de wati wo na nyame ma chinchin enye ne pa ni nyina ne ye strong saa asumdue ni nyame fie na so David eya medasi o se me say yenkwa urade fie awade fie na sumdue wo awade fie na nigye wo awade fie na hoto wo na so afi adan urade why
Why? God. Aso won fie mu yo ehu biara nim. Na Onyankopon tia biara ni won so. Wasi na Onyankopon tia biara nya den eni won so. Ni anantwini ewo. Ni nantwini ni wo. Ni nantwini wo na onya akrawa. Onye akrawa. Onya akrawa. Ni nantwibre. Nantwibre eye awuye na won eye edisia. Wasi won nantwini ni ye den ewo. Onye okra hwe abusua bi ho ha mema awo ho demon awo ho demon abusua bi wa mema ncha abusua no mawu abusua bi wa mema nya sika na so so we ndie o mana ntwini no kana ntwini na nantwie berima o kasafa berima o mu mema si o mu yie uhwe mema tase na so Udie, udo nwa banyame saa nanso. Me nua bema. Me papa sofo. Ya na ya say. Ena ma bebiri akofra mu no. Ena ma bebiri akofra mu no. Wasi na omu ma asoso no. Omu nyise no mu kwa wo a, omu won, omu wuye. Omu mpon. Omu mpon. Ena obi oba bi kwa wo so a. Na se empaba mamu a eye din so bewo awon wa ya din na so ri de nyame ya na duma ma bia betom ni wo keke no obu onyi se na no apon nyi se apon ni say failure disappointed wo sabi bia se a unwie na so mu de o mu sabi bia se a no ma de o ma wie wo ye business na na ekoso saa Remember no mdo musaso bibia mu ana ekoso. Na so de oya bibia anya den enye yie. Wo maso a na gu. Enti wo hu nia wonye. Ya se awade adan. Na masa ni ma we den etomi. Odofo. Wase awade adan na masa de we den etomi. Wase adan ti na abonefo nyankwa. Na wonyi che no ya modifo akese you talking about power. Power. Job said, why do they weak live on growing old and increasing in power? Okay, I say, why do the weak live on growing old and increasing in power? He's talking about the power. Power. Out of what? We need power. You need power. Say what to me ya? Ni esa usono. Ube dine so. And I mean power is in your power. We are talking about spiritual and physical power. Some said the sin na mun esi wo sunsun ma sanaden asie. Into out of way, me no me anu. Power is very, very important. Some said, as if we are not fighting against flesh and blood. Power of darkness. I won't be a to me who are not doing me a juma. Yamima to me na near do so near Bauso and I did a swim near Ekutiano, Timothy. So, that's a Bible says, Bra Jesus, as much you for me, no, or Mamma, whom body in answer to me. Yamima, no me a ruby. Amen. Abra would hear Yamima, no me a ruby. Amen. You need power. Oh, yes. If someone has the power, they have a lot of control over people and activities. Sometimes you can see little man, a little woman control a big man, macho man. Why? Because the power and the authority that are given to the person. I will say they porn. They say that control of Yasano or Hezekiah. They see one sound show so. Your man power so on show so. If you only be billion, you have power to silence them. Power to silence them. And therefore, me nim nia wunamu nia atowo nia wuhu na me nipa ye yakura ne say unu obi anya asem na asem no di bi
awudi bi mu na wacha manyame na wo awudi bi mu no so he na yeto sa je meke woti ase so je meke woti ase ni odi body no afan hodi na niam e koyie ma no na wo ayeye wo body no wo mom ne niam ye den e kutia wo so nim sa de no wonya wonim sa wonya ade no wonim no kwale pa sa wo ya okay ba sa no bon sam ye na de o wo bam sa no bon sam ye na de wo say wodi bi mu no e ho no obe fight against you because they would do for the onyame asese mre bia man no onyame asese mre bia man order for and yes e betufo ya chekere wo wure e bia wonu obi anya sambi e bia wonu obi anya sambi na nipa no ene bia tunti ya fi se okra no aye saade no yade na abo no ya fi se saade ni ntina ma yade abo amane na ato ya fi se saade ntina ma amane ato enti oti was why God already aden na kabidia me innocent why enti sanity dia eni papa nya hwe a woni so nya den enya hwe eni ameso ma ye bibi ma senka wucha ma urade a wucha nyame ba ye quickly enka bibi wo Genesis chapter 4 14 and 15 ho Genesis ye hwe bibi ho Bible say Hebel ne Cain yeden ekopo afode emma urade 4:14 and 15 Genesis 4:14 and 15 Bible say omo koba afode na omo ba afode no nia Hebel edi koba afode no eso urade ani na say afode bo eye apamwa nyame ene ebe pam ye no so bi eya forebo Yesu di mo cha yeren ebe bo afore ye man e kra ni pa bia ni bibia be bo afore ye man enti aforebo ena Abel etu sa na mo ni bi Abel di odwan ene ye den akobo afore ye mo cha ene akobo afore ye na Cain de ono so de ne de na fuom no ma ene ko ye nyame ni so Abel de no ma na kanye Abel na ko ba for de no na ohun sai ni nua no e ko ye bibi to no so ye den e so ko ye bia ma urade ma to no fi na kuma mu ne ye den ye pepi obu o ya de o ye leader o ye bibi na so ne fi na kuma mu nyame o ha kuma mu no ha twe na wo de ya de no en wa respondo eti na ni so Abel de no na Cain ba sa no ma kwa ma bonsam ye den e be wura ni mo na oku ni nua no awade so bu ye den e fu no wasi wu nua ni moja na kasa e di wachi orofo sa abre okoku obi ajai na ye betufo pa ni a chekere wure a se onkurai se de tie bia Onyankopon opeye na wohwe ndia obi dia yo na wo a wonya hwe na okwa na desuo bia de abeto so na ye ose kokunu orofo chai awurade wo ho jama awurade na woni sai wo koso na wo de bia wo kofom jama awurade de mre bia de ato ama no Bible sai edu babina ke ni awurade e kasa afeke hu se ni ewadu no nipa be den e be kunu ye ka bibi ho mai ka 14 15 mai so say hwe opoma me ni opoma me efri aseso asina wa me free asase so na Minta ma free wanim. Oh, na ma hunta so ya den afri wanim. Na ma ya akobone ni asesabo ne wo asase so. O se hwe, wo pa mo me afri asase so. Na mehunta afri wanim.
utie yeah kai hu se Nyankopon ere eso nyame akoa ya papa our radio so yeah that our radio so brother Yabi ene oyire yechiamo nyame hyiram wase kai ehu se Onyankopon ere eso se opam ni fi asase so kura no a still I want to me hinta on nanim you can run but you cannot hide because out of her yase na yebetufo so nipa no wadwane kwa he kura na wo na wadwane fi wonu but Onyankopon do ere wo se na se nyame ni mba bia wo enti ha wo why da bibia mu awurade nyame wo mre ne kwan ere de ma no wase na me adai mahinta wayen wanim yen ko yenim wase hwe papa me mafri asasi so papa me mafri asasi so na mahinta mafri wanim na mahunta mafri wanim baya na maya okuboni ni asase boni wo asasi so wase na maya okuboni sese wapam me mafri asase a me wosi so maya okuboni ne abrabo mu boni na obiara a obehu me no obekume wase na sese de maye ni de maduri ba bia madu oni pa bia obehu bibia ba dai obekume yete de radical na radical kire ne se wase na radical kire ne se enu nti na obiara a obeku ke no obeto ne so re ahoden so ahoden so wase na awurade nso ka se hwe mimba obiara nkun mema obi biara obeku no obeto no so wure empen nson orofo he wadi boni no jano men ko fa ne boni so wo de jano no ne nam ho why na de so wugidie no mu nekita awurade mu na ne aba wo so no Onyankopon obejewo amen obi abu kwase age usika bia fu nsam obi ya se ka ba yakrata bi odi usika ko hwem umuni kura biu ene ye o se odi unsasi form onyame wo wate amen aye o se wo dwane onyame o se na se wate amen aye o se adda na sadi pe ti ase na wo bre onyame wo se mre bia ma no wate amen charo en ko fa de musu obi nto ho so ene ye tu fo ne dai wase se da radical se obi bia obekum Ken musu ori ne hawa da ne so no ebeba ne so penso amen ya to aso na awurade ye nsankyerene bi ma ke wase na awurade ye nsankyerene bi ma ke se de be ya yankuno na obiara a obehunu no no ankuno na obiara obehunu no nya de ankuno odofo wase na awurade ye nsankyerene bi ma ke na obiara obehunu no nya de ankuno na kefre awurade no eye yemfasi ayi amen wase na awurade ye nsankyerene bi ma ke odi mark bi ya den ato no mu maso enu na ne de abaya tattoo a enani peye tattoo na menua ba menua be ma wo ye no ntia se agyae ntia se agyae ne de se wuchie me na se obone fo so de mark bi ato ho a ye de Yesu mo ja wo horo amen awurade de mark bi ya den ato nipa no so mane nko wate emre bi baba nyamia be den ebobo na to akore e bia wo ti asem ena Job ka no adan na bone fo ti ase ye no mo ho den no mo san ya kase di se na wo ka ne wo ya ono ne o se ono ne o do wa hwimwa de bia firi wunsam no ama wo bre no ene oguso te wo ene ono koso wa ya kase na bi say why God adan urade ena mimi mom na me sofa mimi mom na we ato me onyame de mark bi ato no ho wate ne mra ne be so wate jano why en nyina en klintinta mo ntetin tentai wabufuo ne ba me mfa nye bone na de cha bibia mawurade na awurade wo wafa obia ne obetimi no odi asie enne na hu saa enne na hu se niam ayabasa enne na hu se niam ankoyie orofo na so sede etie bia no Onyankopon wo wafa o ha ne beba amane beba na so onyawo amane nkun onyawo amane sel isabu se wutie na wase aden na omu emema ewo omu nya krawa e kaso obi e krawa obi a obema oye boni ni bema onwo kaso ye krawa ndi se wuye bibi na enkoso a enwo no adwuma enkoso a oye adwuma krawa krata no ya nye yi a krata krawa
awade kra wa musiebu wa memma ntimi ngware da memma ntimi ngware da ofo ba no kura se de TV oba no beko oba no de ani je baaye na so no aba prese ode nsan beko ode nsan beko enye wono a sanse bibi wa busua no mu na so ene onyame onchu fe mu amen abo so okra ye bone no oje ho asotwe di ni okofa asade ne ba no onyame nyi utim frase ye na firi ne koi onyame samra wa ware so no ba ne ba watimi atena o ba ne kwa wo so watimi awo amen nyame besra ne ma bosumeni afimu a ade emma abre emma onyame on visite o amen o ma na abofo no visite o na de obofo no visite mere no on visite o Yesu Kristo di mo ase aden nyame nipa odofo nyo nkwa o keka sa asem yo enipa bia babu a chese omuhote enipa ba asasi so na nyame atuma declare sa nipa we ne hote na so still o ka sa asem we bi nyame nipa wa say abra wo ye moja to da ya ona yam na minimu I set you apart me yi wo to nchen wo wona manyina mu wo da na yam no na me hu na me de me saka wa no nyame nipa Jeremia nyame difo a okasa ebam o sa ejina na say nyame asem no ka ne direct nyame so nya trofo Jeremia so Job kai ono so ye etimi ado for out here me e wo so na so me masadia ma huntu na mo bia enye ye bi bo jere ka to ye ka bi bo nya me nipa odifu Jeremia nsambisa bia abubu ose Jeremia ensambisa ene na bobo die orofo abobo no wanse ye nipa de Yesu mpodi abobo edu babi no na Paul ka so kan no wase me hu hia me Yesu se me hu hia me de me adi be ko wuo mu na se du babi no ohu asanua ne ka na obekọ no na hu hia no okọ gese mani sen ka obe change ade os bom paya mani ni so nyina da ne moja abobo odi abobo wase Jeremia asem misa ene na bobo die Jeremia bisa awurade wase why God adai awurade Jeremia yakoye ne start mami no say oh awurade wase oh awurade samini ubo nkura wudi bi mara nanso mensu bekasa ara adentina abonafo akwanso Jeremia on your start here wase oh awurade menu amara mutie bia na e ma na bo program so sabre mo be ye madansi ni on Jeremia do start here no start as oba epe banka de ana visa card de free ni kuro oh see that oh Brahima na ma so ma me ba woni wo oh yima oh e dey say hey another watadi efe pa o yeah obetu boto this year menu amara samu amudi adase oh another oh see that oh another unso oba ni start sa pe obetu boto oh here bibi wo ho we na Jeremia start here no o start peda awurade oh awurade oh o si oh awurade se menu bon krokra oh wudi bim uye kese se de tie bia uye Yakobon he o so se me awurade na o bebisa ne bibia on tiase se de enu ama no ye papa no o ye papa no start sa dia oh see that oh and then na obedi oh weekend me pepper soup bi pa wie wutum se bibi sachire mo satri me ba so hu dada ni aba hu dada ya ne ya che mo nyina ya bi na Jeremia start here no o se o awurade oh yakasiye Jehovah Nasi Elohim King of Kings Lord of Lords I am that I am oh body din yakasiye o betunya me botom no
obebisa awurade nyame bibi wase mu bisa so a mamo mo hwehwa am behu mo bɔ mu ababie enti na sam ya no kware Jeremia ka se yakɔ yanum as awurade wase awurade sɛ me no bɔ nkura bi mala a enso me no be kasara ati na abɔnefo asu ati na abɔnefo akwansi wo yi ati na abɔnefo akwansi wo yi na kokɔ na so du wɔn kokonsafo nipa bi tibi di kokonsapa to say no sa jono oh kasam ya to nipa bi so pa and obi da prison esan sam bi e ka to obi so obi da prison esan ka abra o ka asam na ka nyame aye bibi bra nanso ndi na oda ho so why god atanya urade ne mi huyanka na no abeka ho mi huyanka I know Orofo Jeremia so say o se adenti na abonefo kwansu obi ye na trofo ho ye den ehu juwom wotawon o se wotawon na waji hini yi won so aba woyinyiri won na so aba woyinyiri na wososo aba ye hwe bibi wa o se wotawon na we den wonyini ye kaso ye to obi a chese ya dua bibi abrochira ne hu saa de no abrochira abrofo no mu dua wo so dua no ya oma dua ba bi na yakotu ya to ase no ya de akosi wo ya teno no wo hu ara dai abi agi hire ni hire na sisi wo na anyinyin na eso aba wo ti ase ya famra ya brabom ya kwantu emu wo wa hawo na bra ne ba akure mu wo wa hawo na baba wo ba akure mu obeto obenya krata obeto waji hini obeto neni ma ekoyie waje dwuma ye wo soso aba wasisi dan wati kura so ko holidays wa try to take it wati so kraw na so krata yem fama why god adai awurade unso na wote na me fie 24/7 utua wo tight utu offering ye kasi ya bofori ya manyanka ubobi ye ga sofo a woye bi usiesie nyame fie na so still wasi watawon waji hini uwa hao ni ya wu abayu ano uwa hao ni ya wu boy no and na unu wako jina ni so on register wajuma no why god atay awrade yakwenu wasi na watawon na waji hini wonyini na so aba ube won ano oh omode e don be ka bia no ayo awrade be mo no don be ka bia no aye omaye awrade wa ya mom na so de wa ya fasting wa bompaye wa ba morning devotion we bi afternoon devotion we bi evening devotion we bi e dia ni nyina we bi na so still why god omode e o be mo ma no yo mo ka bia na wa ya mom ekwenu ube won ano na woni won akoma mu entem etwe na nso awrade wonim me sabi tu fie wonim me awrade wonim me uhume o sa huru me da bia 24/7 mi tu fie mi ye wadwuma mi ye fast mi bompa ye mi worship mi ye de sajidi ni ye bia wonim me wo huru me da bia 24/7 awrade huru me omo so di omo ma sori da omo ma ofie da omo nya bibi mu au da yakoyenum na uso makuma oh uso makuma hwe uso makuma he sadia tie oh wafam tutu won se oh enwan a ori koku awrade kumwom meshila won so sie akumuda oh hewo anu hiyewo atiase anu na se wan hwe yi a wo ye ne enye no anu ye tu fo no fo ye kanyam ya sam cho sa wo we ni mu a ahwe on pa ye kura besesa awrade de mark bi ato om so wati wa hwe so mbesesa eneka obi ku ni kanyamia bawo eka obi ku koso obi asachira wa hwe nye yi ana from bi abona na basade di kanu kwa na ka ohim na bana ka oyede okọ na so awrade de nato wa se na obeji obi amen yame de nato wa se ene de obeji obi nkwa ti de na o man neto ye no eneka obi nkwa orofo obi kura bompa ye boni bitia o na awrade nku na so awrade ni mu wate na awrade ohu wate
na de wona mu menka se awurade hu na awurade ntiye awurade ti wo pa na kasa de we atome no adenti na awurade ma sa ha wi eba me so odofo hwe awurade e wo ho wate amen onyame wo ho wate amen aba wa pa mu mbo. Oh, but you, God, I give you my life, my soul. It's you that I pay my tithes. You know I'm always fasting. Oh, if a person begin to think this and start to speak these words, that means he or her getting to give up. Na adu say na pamu ye dey ebu wase awurade ya to asofo na wase enkosi da ben awurade asase ni ni abobo ana asase ni abobo enkosi da ben ana asase ni abobo oh isa abobo na wudie isu na awre ho okoda na na atowo sansa o hwewe ni nyina ebe den na wuni abobo ebe den na won hyedam nsu ebe den na won kase awurade apawo na obi si one on kwaso ko betra fie wa hyeni dan no abompaye sanse ehun hia so bekọ awurade fie mpo sanse ase enkoa atiti aponko so adehie nam fom ene tram no kura na wo kwafa kura no bas na kwafa kura no wo yaduro kwa ne bas driver no watu wasam mixe Tama su do adumo nyanyame aboa kwa wa late yi wati na so bom se obi da poshe bi du pa na hade dress na wasana de timu no kura no a na kura mo wadwen akura ye tanta en quantity aponko so na de hie na mfom mase awade ekosi da ben asasini mi abobo enti se we na ba mu a edede na kaminsu nti arewo yakoya ni asena afoma ha etwintwam asofo bone nzu nti emu ane enomo emu ane no mai awiesa efrise okase ori huhunu ye awie eno mampokura awiesa o eno masade nipa mpo eniema nkoye mani pa eno madom atiase so woni anamafo empo tu America omre eniye omre eniye ebe den na woni aponko asi America kan ha say no ye ai and the main point how did you see and the main point was it say woni obi a on shampaboa etu America obre obi on shampaboa mpa odi wanim no watu America no wabre na enkosi da pen na woni obi oti ponko so ekotu America na betimi se what be na ane adia ensembisa no obisa awurade no awurade anu yi ode ma no ni awurade yi na no wa wase enti wero nyina okekeke nyina yi tempo omo shampaboa omo no tumrika mpo na wabre na fe woni ponko tufo ne be ko tumrika o eno be what kase ube den wase sa to aso mami to aso wase sa woni wanamanfo empo etu America woni anamonfo mpo tu America na wo ma obra eni ebeye dai na woni aponko ebesi America kan na se asase a suda ho no so mpo wahwiase ya eni wahwiase a eni ebeye dai Ebeye Jordan kwaye mu wase na eni obeye den e wo Jordan kwaye mu se Belgium England wherever you are antimi anyewa wa ba urade fie Kristo antimi anyewa babu nsam betima yore shama betima yore anto betima yore se urade antimi anyewa ma na betimi ajewo Jesus anti na uma wa ba mabuo se won ba sasi so na urade se twan kosi mbra obeyama hwe obi kura diploma akọ school
pa visa apa brochire yema no refusu no but me no ni mu bebre o ha yanko su kukura da but awurade di abaduru ha what yen abaduru ha just wait and to say when I would abobo when na ba usuna awurade say enti wenti who take a decision dia and dia aponko na ebedu wanu no tumi ka no ba de and Joseph catch any yan wo Genesis 1 abra okom baaye first year omkoto aduane second year aduane nasa eso omko ye nyame ye omado omko hie omu nua no omsi ye papa na asoman ekoma ba oke na asase so enti ne agya soma ese ye mbra meto dwene ye nya kwansrafo ye nya ni pabonefo wase hwe ekomri ade ye beba mfie nsun na we fie me no adi kan ene pomati mi antran aka mfie no wo ye nim it is odofo ni abe na wo pa ba na wo bu opa mu a na wo fura wrade na ase a emponko bi ba abeji wani no watumirika this is the time, this is the hour. I want to see a catch us a shout wedding. Amen. I want to see a catch us a shout wedding or of what me never know pet or of what say anybody aye be a one sweating why ye why ya what bomb be a said yes send the pub now so uncle ye am mausa America be a said the potu what to now so still allowing the undo I tell so you ask yourself why God I die out of war who say and yet the open you know day I told the be outside day now say the sound so don't give up don't give up and my babu mu out of war be about to me I do remember what you ma ever to do remember oka ever to do remember oba ever to do remember and be ever to do remember now so idea say who say ukwaje de unyamo amen and kwaje ro and Jesus Christ of Nazareth amen onukuto and finding the oka now so men jamu kita Kristo mu amen from Genesis to Revelation obi biara de wade no watu papa so wade na agu na nimu ase da wade hwamo da amen enya ugidia mu Job kabi na so wanjamu Jeremiah kabi na so wanjamu orofo you never fail. May the Lord help us. Amen. To stand firm and continue holding our faith. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Why God? Why God? Why God? Therefore, enya una udikayo. Ile pa bebre aba ba dikai. Sase yasha Paul no silasa. Omusu fa amanenu. Jesus. Omu fa amanenu. Ehe Paul so a ono so fa amanenu. Na he Job. Na me ni pa o Job. Anya ko pon kra di no wa danse. Orofo ono so fa amanenu. Jesus. Eti amani biara wona mu no orofo. Enya wona odi kan fa mu. Baso apanfo omu nyina jimi jinai. Omu nyina timi jinai. Etimi ko ma nim. Orofo oha oni abebresa na enamu no. Awrade obeye. Amen. Awrade obeye amo. Jesus. That's all can Job wa. Amani ofa mu. Ani atete ofa mu. That's one paba. Jesus. So far as our Christian need or hand baba. That's the Bible say. Or see if I con ya to your console. That's a rather a so ascendian. As I say a sundia. It will hand the bar or the four. Kai. I send you also.
Sasa amane no enka ho entra ho da amane no entra ho da na we do na no wanwa because unu obi tifie anaso unu obi na ho utimi so wo ye sum nyame ne kware mu yes enye bone bi ne wakodi na so amane bi e ba so a wonte ase ese wo se awrade na na eye sa de no anaso awrade na na pese odo esi bia bia ekron so do bu sa awrade ade na abonefo akwansi won yie na wa hu akonkosafo so hu to onofo eya won be ya wonwa se unu obi na ho nipa obi kwa ba enche nipa na adwuma ekoso otofie wo dey still dey otie na otie eso sum nyame no kware ni mu utia otai to ye bibia na so no man koye etu na utia obusa ho se na me kura adai ana awrade na ye ka no eno ko se awrade no ho anasa oni ho so o mo kura de awrade ano o ma no ben awrade o ma no ben awrade kan na awrade ya mo mo oh this year meko vacancy oh now they say can take it na what na me tia semi Ghana papa bi ana grofo akwa bi di moto bi ba akromo na moto no na odidi ensemu no okromo okoba na ti papa no hu no ka tell say abrantie de ya osifu twi moto yi enipa okromo ya tia so oto obo ase na moto no ya de one fan konya accident yes enipa no kwa ya no within 2 weeks ana di moto no konya accident enti nipa na swa nipa bebre abakromo ya say papa na ba ifuo o baba bu papa na chinifie wa show utu obi funu so o ma ne papa na fam o baba bu na chinifie o and am say all two funu e funu all two yes why ba ifuo ona fo unu obi be ebe start nipa no be ko na nim na ebe ya won ba tra wa dweno say awrade why ba say so ka wo say wo ya hoho na ma fra ni wa asasi so ana awrade bu sa say woni wa na manfo ere etu America obi on shempabo etu America o o so abre na no betu ni aponko etu America o do ada e ona fo se se ampo no baba bui se se ampo wadwuma se no baba bui se se a onya kuru no baba bui wadwuma se no baba bui aho training nti ana kwa fa ba mai ana kwa kempren ene kwa bisi kwa kisi ne ba ene na ba ye ona fo se ne ba ene na ba ye samre para ultimi ene na ku fa atamu de kase ne ba ene na ba ye se ba bo de ka o se ene msa mumu ye be do so tino bebre gidi anu bejo na se be nhira ma so wona obejira ma ko si awie ye ona fo kura ugidie mu ye na so bone fo no gidie na kuta no onpe amen waso ni se wanya gidie bi ana wanya ekwagie bi ono oni bi tata ya no ye betam na ko tujem etu obeso wona ni yepe ona fo kura ugidie mu ye that's the Bible say do ne sa so fintu da de no hwe na chi no fata na yini no ana memma aho tani nti no ekobo somso amen aho tani nti no ukọ balam so ona fo jinamu ko si awieye say Job ojinamu Jeremy ojinamu Job la ha wona mane e baaye no na Job de na eche wo de no na so otimi jina e ojina nyame mu edi no kware ma awrade timi jina mu amen es awieye no eti ni ye ona fo mo me fa ye ho to awrade so say uja ugidie no mu you lose Jesus you lose yen nyina gidie mu yen fa gidie pemono yen nyina ye ye kura gidie mu ye ona fo ne twa awrade say awrade na ekese che bibiara o ha biara awrade so se o ha no fa wo ha no dadu nyina to awrade so o de obeya ma amen obutimi ka say hwe mo da mo so da mo ti asori fie ena de bia mo de fasting ena de bia mo de mo bom paye ena mo de mo tie nyame asem me de meka bia nyame ye bo so enti o wa hwe ya ombebu abam orafo ombebu abam hwe emre bi ba na emre ne be ba no sabre no be popo ha
ya baby esi ya me nipa e so easy my say you bet me figure ya ko wura cafe say ko to bia ya ko to Guinness ya ko to bibi yanom e so easy am I Equation. say nyame aye adom ekiteska ya ko to yanom e so easy but enye so easy say obi be free cafe ho aba direct see ya abeka nsem nyame de ahye ya no aye kai so on difference emre bi beba orofo woni ni bia no mo position na mo wasa abre no ye be hu de mfaso ere waso enti no waka no wase mponko bi de ye betu mrika mponko bi de ye betu mrika enti memre abra ye jogging na marathon bo oba moto nche ye dey about your secretary between bonsu nyame shirawo also put all your trust in God ye dey about Mercy Kiss Mrs. Bawaro no amen and stay blessed all of you was actually was a very powerful message. God richly bless you all and between bonsu honestly true talk daddy. May the Lord bless you all. Nyame shirawo nyinara mo amuchi e mo here on Facebook live. Please so and come on until the number. I see he the solution to your problems. Just trust in God. Oh, how no be a woman or no one bit me aye be amount. Enti jinidi amen. And finally you who say. You who say ni there enye ni nyina na aye no kware aye papa e bibiri e China na ma. E shane. Bia kokko bia so na. Ai, e shane. All I see your good news, man. And then 2 weeks from and then 2 weeks echo 19th echo. You say ya 12 o'clock. Hey, I said, oh sorry. That's so 12 to 1 o'clock. The best sorry about the life as a life worship. The best sorry for what sorry bra. Me nyina mo sorry awurade. Amen. For worship team bra. The best sorry awurade. Na yenyina yempeja awurade mom wasoro lend e kurabra frame ya appointment eno be appointment obeba abe sori awurade ya pese bi si enya ni easy o kasa radio no so na do the whole world kai boga na mo time na okobọ na pata no ha no akasa area ha nko ani pa no bete na so ye pese di ye nya no fo dodofo and free France Bahami abe worship. Bra. May you sorry about it. Amen. 0032 3290 6169 0032 3294 9081. Who are inside bed also our friend 032 90 6169. Second line 032 94 9081. Or WhatsApp so our friend 0032 492 075 745. Our friend WhatsApp line. They say one of the iPhone or cut for no way. The line it was a year. Move your meti hello, yeah, send me. Send it hello, amen. God bless you. But all money now. Many apache odin baby of free. If I say friend am wakwan, Ni aba mo akwana bom ti say. Nyame adum daddy na mo ho so mo ho ye. Please adum ya ho ya pa. The nyame ase. Daddy ni nyame ramo. Amen. Pa mo de abrabe kai. Amen. Na asema wo ka mama adena ku Bible so career. 13 for 7 or 3. Nyankopon do fa jemu a wo se woni munyam bia. Nipa kwa